Upano kesazak Visram Gons hati Lenglama hati. So Hallelujah. Kaitor Kaham Khairok ma hamzak ma Paiphlaiya. Asok zora Kaham tangi magnang klainani. Hai de bana. Watinya bagai yang muyang tangi maya pano. Zefru pano. Debag zora wono. Kaitor sing belai tong thogui khatung khaza ka tong imano. Because since any situation doesn't matter, Kaitoro tonani lognani bagai. Hallelujah. Bebag zora wono nang Kaitoro time spend klaimano te tong thogui nang khatung khaza ka tong imano. Because sini tong thog mga ba since any circumstances baya tong thog mga abo Jesus Christo tisi. Hallelujah. Praise the Lord. Because pohor ng Jesus Christo sini lang ma sok pai. Tong thok mong ng Jesus Christo sini lang ma sok pai kya. Lama ang Jesus Christo sini lang ma sok pai kya. Mathangzak mong ng Jesus Christo sini lang ma sok pai kya. Te bebag sini lang ma jen nang mani abor no supung na ni bagay. Jesus Christo sini lang ma sok pai kya. So abon ni bagay bebag tong thok mong kaksang mong hay ka ba ab bebag na tabuk Jesus Christos depend klayo. Ab sing sa ni circumstances so depend klaya. Hallelujah. Praise the Lord. Kaklay naro belai khas rangjak tong thok jang na ozorabo tangle Kaitor Kaham Bini Khairok ma hamsak ma Paiphlaiya. Amen. Nadi sing elambak to mono khlogi nai kan nogo Zefru Jesus Christo by tongkha Bini Sagrirok belai kena kaksangai tong thogui tongkha. He Zefru Jesus Christo crosso thina bagai tlangjaka Sagrirok kmai thangbai kha Jisuni yakari. Hallelujah. Phiaba Zefru Holy Spirit chopai phiuka borongni langmao haino hai borok iya prishanani phanman phiuka kirijagi tonglaimani je borok no borok tei kirilailia haikaba tei borok ni phanno kirilailia Afrika borok belai ke kothama ka hamni bagai phan sotonu iya prishoi manka. Hallelujah. Naidi maybe nung as a Christian hisabe belai keno sak khom ungjagi tongi mano. Phiaba Christianity haikaba Kaitor tongmani olangma abo Jefferson pholabai teidul jago afruno bebak circumstances so tong thogui sing tongi mano. Jeffer baithang Christiani pholani ni bisungo tongo afro sangsar tamungi tong aing phaising nong khonjo kanya. Sangsaro samung kuplung dana kuplung yada nini nukung busuk zara tama abono phaising nang care klaya o keplai Jisuni ni bisungo tong mabai aros nini tong mung kuplung ongo. Amen. Nadi Peter na thaniwo senghanya hai na signa ikonogo Jisu bai saratin bosor tongkha te belai ke wana ma singsa Jisu Christ klaimani aborong no nukha te phangnang ke belai ke no bo tamnai Jisu bai tongoi belai active khoroksa tamnai sagri hakaba disciple asik active te se te Jisu Christ wo tongoi bo tuyo bo himka tebo khasarang jaknai kokka obose boro tuyo bo haino bo himka Jisu tuyo hima hai Peter tuyo bo himka Jisu Christ ro poito khlai tuyo bo himjak aba hai khoroksa sagri se Jefru Jisu Christ prosa kanta bozaka afro logi kreikha abo simia lokobos kangota mone goshika angba Jisuno sesisinia bla moi busaga bo wai tham aboni bagai no soi Christo confidently keplai ke tongnani bagai abo tamnai theory nini bisungo koplong ungma baya soi practical bahai baithang Christoni phola Jefru koplong ongo afrose
जे पीटर जे बरंनो किरिजागै जिसुनो गोशिया अंखा आ पीटर नो जे फलाबाय कुप्लं अंखा बेलाय कप्लाय खे बल्लुको बुसकांगो जे बरंनो किरिजागो आ बरंनि बुसकांगो कप्लाय जिसु ख्रिस्टनि कगनो सिरिग साका ते आ दिनो तामुखा हाजार बररो ख्रिस्टो याप्रि साफायया फलाव बेप्तिजम अंफायया आबुनि बागैनो थिउरि जेफ्रु कुप्लंगै थांनाय प्रब्लेम फायके नों उसलनाय बट जेफ्रु फलाबाय कुप्लंनाय आफ्रो किंके निनि याप्रि सेमानि आबो जुदा कुप्लंनाय ओ शकारा लारे मस्तिकी हालेलुया थैंक यू लॉर्ड थैंक यू हालेलुया आबुनि बागैनो फायदि फलाबायसे दै दल जागलायानो फायदि सय फलानि आ मुसुं मासो हिमलायानो हालेलुया संसार फाइसिंगो नों जेफ्रो खाब्रुमनाय संसारनि मुसुं माव नों जेफ्रो तंनाय फला ताम मुसुं जाग नों आबनो सायमायनाय जेफ्रो फलानि मुसुं माव तंनाय जेफ्रो फलानि मुसुं तु नों हिमनाय काइतो ताम मुसुं जाग नों आबनो सायमाननाय हालेलुया प्रेज द लॉर्ड आबनो बागैनो 1 Thessalonians chapter 5 verse 16 17 18 तामसा तंग थकमां तंगदि हिनिसाव possible दा निनि human effort निनि human power by possible दा नों तंग थकमां तंगनानि पैसा क्वेश्चन खालायनायला possible दा नों तंग थकमां तंगैनो मानना निनि फानबाय माइया जेफ्रो नों फलाव कप्लुं फलाबाय दैदल जागनाय आफ्रो नों साल ब्रम ब्रम तंग थगै तंगै माननाय साल ब्रम ब्रम खासराङै तंगै माननाय बिकज आ तंग थगमुं खासरांमुं निनि बायथांनि फानबाय फाइमानियाबा निनि बायथांनि फानबाय आजि मानियाबा नों आवो साल ब्रम ब्रम निनि लांमो कप्लुंखौ तनि माननाय बिकज बायथां फला सुबानाय फला एडभोकेट फला ननो आ तंग थगनानि बागै चुबाय तंगमानि बागै खासरांनानि बागै चुबाय तंगमानि बागै नों साल ब्रम ब्रम तंग थगै खासराङै तंगै माननाय सुरी सानमां तंग दिहनि सावो गंमा बरक सावता मोननै बाहायके आसे काइतर मां जराना पार्सनल सामुं करे जानि साव साख्रि थाना नांगो सामुंगो थाना नांगो हाय बागो सुरी बां तंगनानि प्रेयार मीन्स आबो नगन आसुनो नांनाय आबो कगिया जेफ्रो ख्रिस्ट निनि बिसुंगो तंगो आहालक से निनि लगी तंगो बायथां कप्लाय जिसु ख्रिस्ट निनि लगी तंगो आं बागै नों एनी टाइम बेबाक जराव नों काइतो रिलेशनशिप नागै मानो ओ शकारालारा मस्तिकी हालेलुया ओ आफा नै हालेलुया दे बेबाक जरन तंग थगै नों आहालक लारागै मानो आमेन हालेलुया वादै गंमा बरकनि बागै मेबी नगद थांनानि प्रब्लेम इभेन आं बाय थांबा नगद थांबाय नांगै दंगो ते गोबां बरक वादै नासिङै दंगो हकबार ख्लायनाय रक मैखेतों थाइखेतों ख्लायनाय रक वादै नासिंमा बालक सुका काइतर बरकनि मुसुंमानो सायमानो काइतर बरकनि नाङै दंमानो सायमानो दिनै गंमा बरक वादैनि बागै प्रब्लेम ngै दङै मानो थांलासु दिनैव बाट मैखेतों थाइखेतों नानि बागै माइखुल बर जागनानि बागै ते बरै बोथाय थाइनानि बागै वादै नांगौ आ नांमानो काइतर सिवो आबन बागै सुफुङै रो निनि बागै प्रब्लेम ngै दंमानो अ वादै फियाबा गोबांबा बरकनि बागै प्रफिट खा काइतर सिवो हाले काइतर संना हामजागो जिन नांमा जरा बसनो लखलायरो आबा हाइकेनो जों थैमुङो क्लाय तंमानि जों बेलाय खेनो बिग्रा पोजिशनो तंमानि बेलाय खेनो लेटापाटा पोजिशनो तंमानि काइतर बाय हाकसालङै जों कमाजाक तंमानि काइतर सिवो आबुनि बागै जिसु ख्रिस्टनो संसार रहरका क्रस कान्ता बरखा ते बलिर रखा बिन थैक सारमानि बहान सकाक जाकमानि बाय निनि आनि हामिया हामका सुमसंग नाकार जाका जों काइतर बाय सालजाक तंमानि गाना तो फाइ पिउका काइतर जोंनो ते बिन नुखुनि बरक सना ख्लाय पिउका हालेलुया साबो जे जिसु ख्रिस्टनो बखाबै पुइतु ख्लायनाराव बखुबाय सुब्राहिनि गसिनाराव ते मालिक ख्लायनानाराव बरक काइतर नुखुंगा हापाय मान पिउका आमेन हालेलुया ताबु खोगबार ख्लायनार बागै वादै नांमानि हाय जों मोथांजाकना बागै जिसु ख्रिस्ट नांगौ आबो काइतर साइमानखा आबुनि बागै ब जिसु ख्रिस्टनो रोइ जोंनो ब्लेस ख्लायया हाबारि ख्लायया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड सो आबुनि बागै न जिसु ख्रिस्ट जे बसक जरा इम्पोर्टेंस नि लांमाव पीटर जेफ्रु जिसु ख्रिस्ट बाय तंखा बेलाय कप्लाय खतंखा जिसु ख्रिस्ट जेफ्रु बरंनो याकारि क्रस कान्ता बुनानि बागै तलां जाका ब जिसुनो रिजेक्ट ख्लायनानि सेंका आबुनि बागै तै आबा हाय तांथों तेबो परमानेंट सल्यूशन जिसु ख्रिस्ट ब बायथां फलाङै दाबो जिनि बिसंग हाबबायया ओ शकारालारा मास्तेके हालेलुया खासरां सिदि तंथक सिदि
Ani phalnogo habjak ang wati belai phataro wajak satar soi mobile light baike tini norok ni bwskango live phaio tangai o tong thokmung au tongi manya homdin dungdrogo je proper shape mano dungdrogo phaio sasi deo kogno lokoni thani ya phare residi Jisu Christo je bwsak khaksang mungtong Jisu Christo je bwsak tong thomungtong sasi di phola aba keno dungdrog phlaimang tong ani langmawo Dini kengma borangani mokhangno naina sele jakana akai jakana phebo kubi kok obono Jisu Christo to simino langma tongo Jisu Christo to simino permanent tong thokmung tongo Jisu Christo to simino belaina khasrang mung tongo Hallelujah Praise the Lord nang jesek phano naitugni manglak Sengsani besok position kaham thana musung thangdi hyper satisfaction paiglak nang boma high political khaya musung khlaidi boma high rang ajana musung ajidi besok samung kaham khlanya musung khlaidi hyper ni thani wo khaksang tong thom paiglak a tong thongmung khaksang abo borotong Jisu Christo simistongo abo bazaro paiman thogia abo sengsaro paiman thogia abo sengsani position bai manya abo sengsani kabangma gyan bai manya abo Jisu Christo tu simisa tong thokmung khaksangmung a molbrum ni langwan nang mani mannai Abon bagay ani kapang takote puguso nang tabug na nang o molbrum ni lang mano nang na nang o molbrum tong thok mung no nang na nang tomo nang ngong ke bekha bai ke Jisuno poito klaidi bekha bai ke Jisuno poito klaidi de bokok baga sadi Jisuno ngani subrai de ani lang mo ang no zaga klairo nang malik ngani pisingo tong pasiri de samung klaisi dini kaitono nang submit clarity Jisu Christ no submit clarity James chapter 4 verse 7 tam sijak tong nang jepro kai to ni thani bebak submit klayo apro shaitan kebeng jago te shaitan kebeng jakma bagai bonni ni thani te kaplaing khai manya botei no dukh khorei manya botei no hamya klai manya botei no khaksang ek toni manya botei no khasra ek toni manya jepro na kai to thani bebak submit klayo shaitan kebeng jago a hamya klai ni phola hamya kamai thanguni ni langmao te Bai thang kaplai Jisu Christo malik ing phaima bai nang homoni ne khaksang imang tongi mano tong thogoi mang tongi mano khasrang imang tongi mano a khasramung tong thomu sengsaro manthogia abo Jisu Christo simise borogrogni satisfaction abo osengsaro grei soi satisfaction Jisu Christo simise pocket zero phano tong thogoi mannai nang because Christo kaplai a ganang Jisu Christo ni langmo kaplai ing phaima bagai Hallelujah. Job kerei, sakri kerei, mungsa kerei ni lang mau. Hai pana neng tong thogi mannai because Malik Jisu Christo ni lang mau tong mani bagai. Hallelujah. Praise the Lord. Borok kuma borok tong thok nani bagai, khas rang nani bagai. Tamo lama nai tuk layu, entertainment nai tuk layu. Te kabang ma samung kaham nai tuk layu. But soi tong thok mung, soi samung kaham, soi satisfaction, soi solution. Abo Jisu Christo simise, Jisu Christo no kare mung sapa no kare. Sengzo to no sengsani samung layu. Yes, ang dogan ranai koroksa. Yes, ngi ma no ra officer hai karo no, but no, ang koroksa dogan ranai jajase. O dogane hoite ani khaksang mungya Jisu Christ ani langmao tongo aun bang o dogano fana ani khaksang mung tongo Hallelujah te kabang ma samung khlayo ang Hallelujah a samung tangi ang perfect dei tong thogoi khlaiman male bai thang Jisu Christ ani langmao tongmani bagai Praise the Lord Dini kema boro kaham position samung khlai hai pano bahai ni sangka ge are ta sari busy ta sari hai pailaya ta sari pura abongjak pusugyangzak but ang sau tabung norong ni buskango ani pokedo gerei sengsani je sufficient tong nangoni gerei but ani bisingo Jisu Christo tongo bosa ani genang bosa ani Paiphlaiya sompoti don elambaga sajak tongmani hai the endless treasure available in Christ Paiphlaiya don Paiphlaiya genang Jisu Christos tongoni samai a genang no ang ani langmo kaplai khalai jaga khlai rakha ani langmani malik tabu Jisu Christ tongmani bai ang hai genang te krei sengsani rangriwo zero empty ang musungya ara genang nani ang ani Jisu genang ngiman mani awasani tong thokmung Hallelujah Praise the Lord news nukna borok kaglai fuilengi tonglayu borok kafralai tonglayu bahai ke tamo position man laino te sengsara bahai better position thangai man no hanai okay even abo chakri life o political lo tikabang business o sengno gui tongo kafralai ja
Kaham nang sengsani asuk mani ni bagai rangri position ni bagai asuk kafra hongke metangjak na bagai yang tamu khlaikya boba hai kafra mung nang kafra ka sungmung kotor ko obose 60 bosor boyos ni bagai nang asuk kafra tongo 50 bosor ni langma ni bagai se nang asuk kafra tongo te 60 bosor 70 bosor unlimited boyos bosor ni bagai se nang asuk kafra tongo hongke nini permanent metangjak na ni bagai nang tamu khlaikya tamu kafra ka nang boba hai tang metang nahar ka boba hai nang yapri seka lamau nang himpai kya sungmung ke obose haleluya yes nang rang ni bagai kafrai tongo belai kaham kafradi position sungsa ni bagai kafrai tongo belai kaham kafradi but methang jakna bagai nang tamu khlai ka tini sukjora boba haike nang kafrai tong sungmung ke obose haleluya praise the lord Side boss ni bagai nang asuk cinta nang jagai wana jagai nang kafrai manu hungke molbrum ni langma ni bagai bawa haike nang ya prishana nang tabung nang wan sugi nai sidi molbrum ni langma abo Jisu Kristo simisu tongo haleluya molbrum ni lama abo Jisu Kristo simisu tongo molbrum ni tong Jisu Kristo simisu tongo molbrum ni joto alai da abo Jisu Kristo simisu tongo hake molbrum ni bebak si Jisu Kristo tongke nang tabuk bobo ni bagai kafrana nangko sengsani rangri ni bagai da sengsani position ni bagai da sengsani kebang ma mana ni bagai da lake nini soi molbrum ni langma molbrum ni tong ma molbrum ni khaksang ma obo ni bagai da nang kafrana nang bobo ni bagai nang kafrana nangko tabuk question sak nang klai nai sidi haleluya praise the lord belai watei nokha grumoi phirang gogi phai tongo oba hai zorawa angtini noranga okok sawi tongo haleluya nogo nokhak salmani haibana phal nogo ko tabuk pano bai thang kaitor anu belai tong thogro Jisu Kristo tei te ani mong sukna haus sijaka abuni bagai sang khatung khajang kogo sengsarang busagrang ajiman ka busuk position ang sokpakya abo ani tong thog munya but ani mong sukna haus sijaka Jisu Kristo tei abuni bagai sang tong thogo even bible okong sawo matai hamyar khlaiman khani ta tong thog di borok bai sabas sanjaka abuni bagai ta tong thog di tong thog mung borok na nangnai chukna hawo Jisu Kristo te ani mung sijaka ang sukna hani borok ka ang kaitoni nukhungni borok ka ang kaitoni busangka obosu sini tong thog mung ungthai haleluya praise the lord khasrang di tikha tong thog di jadi kaitor belai kaham bosuna hamzago bosuna yakaya sengsani kabang ma mana bagi nang kafra katini sukjora kaham but Jisu Kristo excellent engani bagai kaitor inu kongo teba perfect position excellent engai first position tongai Jisu Kristo ni yakte ak motok no receive klanya ni bagai tabo kafra sidi mathang jak mu tongai kaham ni sele kaham engani bagai kafra sidi padi tomon nang tafone Jisu Kristo ni sinia kongke sasire nin bokok bai hambai subrai hambai afan nang ani langwa Jisu Kristo no mani bagai taining mono bebak samang pai mani yagolok kethin ni ketang klai ti saka mathangka sasire nin bokok bai hambai afa hambai subrai nang ani bagai kok khanawi bahan sekak jakbani thik saklai mani boler jakbani bagai omorok nang poito khlayan bo khabai te sawo ani bokok bai tini Jisu nang ani subrai ang mathang jaka te ani bekhani malik ani langmani malik nono khlayo happai sidi malik engai tong pai sidi ani engai nang samung klai pai sidi koshi sidi amen padingka sekolok te yang sana tanglak o kisisa kok ni bising tinyo kaitoro dalai khana khasrang layana te tong thog layana paithakok agabono sanai sengsaro jesukpan nang kafradi manya nothing you will get but Jisu Kristo was a man mani abo sengsar nono rimanya sengsar je mani abo limited kaitor te Jisu Kristo was a man mani abo belai khena alaida abuni sebara morok te sengsar kare abuni bagai seng Jisu Kristo no nango Jisu Kristo no kare te mung sapano kare amen ambai jotono no kaitor lobjak tang amen